ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ke East West Group of Institution Bangalore kebeladon kemasan postemi bat ke bapau baha ke kod admission na kebenta ke nursing and paramedical course yang jingte bakambanya kol hakini ke number harum. UMLA ke UDP na Nongpo constituency ba Meral Bonds EM hak khalai trik julew arja afsaw. Ulong bau hakipat ba ben bishar la kadon ne em ke jing persang ban le politics hakabay de ke jing dawa ban snano ya surok Nongpo umden Sinopur. Kini ke jing kren yung ba Meral Bond kalong hadian ba kong bindas EM kalong kami ke badan lain ki khun kalapun kut no ya ke jing shat kan ba klemput sngi hadian ba kalyo priang ya ke jing kular da ke jing tho na ka sarkar jala ban snano ya ke surok Nongpo umden Sinopur hapo unius nam. Ha kabidi bat kini ka jing satngan ke jing kong bendasi ka jing kata ning jing bom kata ya ka konsumsi ya ka image ke jong kata te filai itu ke ke baja wat apa ding jing persang ki jong aku emle ban budin ya kan kamat ban yo no ka surok ka babha na Nongpo umden seduk Sonapur ko jerong 1 kilometer bat kani gidi kamat ka ba ngiri penbet bat i deputy chief minister ba Preston Song bat ki officer de PWD road na du benai December January February tetel jong kani snem araja pusau but everything is in order ha ka ba penbet na kalian kani ka first phase kani na kalian jong ka Ministry of Donor but ka second phase kani ya ka PMGSY di kelalong tu kawan ka election MP kawan ka model code of conduct then after the 4th and the 6th lift ya ka MCC kalau yo ban penbit penbiang na kumta ban move no ya kani ka kan di kan ni kejing sat kan roko sendiri kan ka sedang ka tu jan met ndriu teri kala ja kelalong tu maka di issue ka ba ki pat ba jong tu ka dong ki kwa sisa ini surok bahkan urlong tikira penik ke jengkersan ban yami ba ban ya kersan gitu ban nagaliang jonga ngadap nga penpau ke jeng sungo na kapta ke jung iru baila kersan ke isu bangang la res nadu ke basdang ki ba jong kondusi kelatip ka kam simpor kendian namar ba kadon ke election ta kadau ikemla ban instead ki kam ke kalau nok musau benai ingila du ya po kende ke penpau ke sungo i baila kersan ya kipat ba jong Nongpo umsi jong particularly ke tan den area ki bala peni ke jing kersan ga bapura yang akum MLA ya i ke jing sat kan na ka benta bakene ke kam kan urlong i bendo ki don incident ki bala ja ki meeting ba per ke jing kipat ba ki bala ki thang ke tung shop ne kom tai ngam ben ye ki don ko hok man le kom ta yo se nga kum MLA ngam ki don ki jing duna ki jonga besi ki peni ka jing dom ke jong ki ke tukur kom ngam dan jing sngoi em asim ba tu kolong kum ka jing ka yang ba kum no nang batri khamba nan ne sakra thaka bri ba jing kta ya ka election ke ba pio ki pat ba jong Nongpo orunsi ki de ki bri ku basta ki ba champang na i ha jing start jong ki pat ba hi ban bishar ba kum no kin juba ha ke election ka ban wan namar ke jing job ke jing rem ke song ha ga try nong bu nong thau kasong hagi pek ba lada kidang bu ke jingshania nga kidang job hi belada ublem ibit ki pek ba ke sendiri syu kata te ngam dan i ban ong halor kata te ndre ngikrmen bagi iki kam ke baham di dang surok ya kam ta ka pule ke puthi ya ka hagi thanyum den ka Northern Boy College ka banga ngala sedang ila peniak kem tu inang ye khun menta ban yo ya ka umden sin ardi blok idang yakun menda ban yo ki PHC kum hom syaken syaki wewe ki jaka kini ki isu ki badon syakiti ki than ngam pat ekren syaki than Nongpo ekren ki than ni syati de kidon shibun gini ki mat ki bang haban budin bade buka sport ki madan ki babian mentai ka tuk artificial turf apo Nongpo ru pan sedang no hi ka wo order la de ban isu nang ta gane sakwe ka standard stadium with synthetic athletic track apo paham si imru kan coming up very soon
Tolong kum unong mikmat ngala persang bantre ya ki mat ngadon hi jing donang ni tai jing long bru mlabiang ni kata. Yang i ha jing start jadi pat ba jo nong po si. Ba ban ngadon full confident bagi pat ba kinom inoi despite kidon sibun gijing penuit ha kijing ya ngerti kijonga ni ngasim ya kini ki challenges nga accept dia kan ki challenge kijing ki bawan tang ba kawi ko ngakwa awalong ba I want to convert challenges into opportunity to serve better in days to come. Kum ka assurance ka ba nilai keren ba ru hak kijing keren ha meeting kalong ba ka sorkar ka pilu di road department kini lekat bala ban penting kena ban niok ban sedang hapo jong nam arja arusau kata ke dia keren nadu kam mencuba ban hatu besi je keren aga je sat kan ro kalau kita hadin bagi laweng ru bat ru ke kam haki office sorkar ki file ban move magani kam di tang hapo sorkar jela kam di ke state scheme ki bahab ban lek support Delhi with the central government ini tak kadau ka ala ban simport tang baga target kalau gum ta hapo jong nam tang ba yelese kala ban simpor kata nang mon dengi krimen melan dep kloi ka ba palat namar ba kum ka first phase ka ba menta ngatrai po kini ki kendiat tayo an pendep ya ka DPR kani kan lek NEC NEC kan lek po Ministry of Donor lembaga nesit de nakaliang jongang haben budin ya kani ban penting kena ngahaban lek NEC ngahaban lek po Ministry of Donor da kejing yalam jong i menteri BDP ya katna surok ba prostun demsong pau jok sung kerpang ye i bai la simkhia bai la yosngo ila sngap kejing perkat jong aku MLA ba halor kejing kersan jong ikong bendas kejing kersan di pai baru mentaba kan iki isu kelayak sekman jadi ini scam bukan koloi ba ha ka bade ba tu wat ka ba aru PMGSY ka tu dengan DPR kila adem kala adon hadali be po Ministry of Rural Development hakaba nang sien kin sa syong meeting ban pas ting layo pendep bagi formality tendering bat kita terkata